tubahaye ikaze mwe mwahisemo kubana natwe umunsi ku munsi kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa gatandatu mu mpera n'ubundi z'uku kwezi, aho ubona ko tugiye gusatira ukwezi kwa kabiri, aho ibintu bikomeje kuba bibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse mu gihugu cy'u Burundi byakaze umugambi mubisha wavumbuwe, imipango yose ikigamije hariya muri Sud Kivu, aho bivugwa ko hari uduce n'ubundi turi mu mateka yabo bashaka kuba bafata, abenshi batari bazi uko byifashe, akaba ariyo mpamvu tugiye kubiganiraho kuri iki gicamunsi n'ubundi cyo kuri uyu munsi w'Imana, nkomeza kubifuriza isabato nziza no kuyisoza mu mahoro, abemera isabato, abandi mbifuriza no kunogerwa na gahunda z'umunsi. Kuri mikoro muri kumva Habumugisha Damien, ariko sindi njyenyine. Impamvu mba ntari njyenyine, murabizi amakuru aba ari menshi, aba asaba gusesengura, kureba hirya no hino n'iki, ariko tunongeraho ko dufite ikibazo cy'umukameramani, ariko akanamfasha mu buryo nyine bwo gukomeza kubagezaho amakuru acukumbuye kandi yizewe. Bwana Habinshuti John. Habinshuti John, wiriwe? Wiriwe neza Bwana Damien. Ndabona wewe usa nkaho imbeho isa nkaho yagukubise, harasa nabi. Urabona ko ikirere gihindutse, ariko ni cyiza kuko imvura ibikenewe n'umugisha niyo idufasha kweza. Nta kibazo rwose. Reka duse nk'abaramvura amakuru yacu, tugende turebe ibyihishwe bikomeje kugenda bitegurirwa umupango ukomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Tubiganireho, tuve imuzi n'umuzingo, turebe impamvu ikomeye, turebe buri kimwe, tugaruke ku mirongo y'imbere y'urugamba, aho urugamba magingo yarugeze, ndetse dukomeza no kubabwira ko Pwezeho igomba kuva mu ntekerezo z'abazi ko Pwezeho yarekurwa na Twirwaneho, basubize amerwe mu isaho, bacire birarura. Niko bimeze. Ntabwo Pwezero yabaye Pwezero muri iki cyumweru cyose, yari isa naho ariyo irimbanyije kuvugwamo, ariko turaje tubabwira amakuru tugiye kubagezaho atandukanye ari kubera muri kiriya gice cya Sud Kivu, mu nkengero za Uvira, mu mijyi yose isa n'ihagose. Turamanukayo rwose tubibavira umuzi, kuko hari amakuru dufite yuko Sange n'ubundi ibibombe byongeye koherezwamo cyane, ndetse na drone turabibasobanura mu buryo burambuye. Turabwira ku Burundi uburyo Amerika isa naho ibotse igitutu nabo muri uyu munsi, kuko bigaragara yuko aribo basa naho batuma intambara itarangira muri kara gace, bitewe n'uburyo bijanditse mu ntambara ndetse n'ibikoresho barungikayo buri munsi. Turabwira kuri M23 uburyo yagaragaje ibikoresho bidasanzwe muri kara gace, ndetse ku buryo nk'aha yitwa Mukoko yagaragaje yuko hafite intwaro zikomeye, ndetse abantu bibaza uburyo zihageze muri iki gihe kidasanzwe, bitandukanye no mu gihe gitambutse. Uko bigaragara ko hasi indege ebyiri za kajugujugu, ndetse uburyo bugaragara rwose abaturage manywa y'ihangu babireba. Turaje turabibavira imuzi, tubabwire ko uburyo abacanshuro n'ingabo zose zafashe amateka bazigaragarije abaturage bazimurika kuri Stade Runingo, nabyo turabibavira imuzi. Turabagira i Bugande, tubabwire amakuru ari i Bugande. Bwana Damien, ngira ngo ushobora kuba wayumviseho ko nayo wa muyobozi umugaba w'ingabo zaho yuko hari amakuru yatangaje cyabaye bibi yavugaga yikinira yisekera abenshi, ariko ntabwo twabigira panike. Kayine Rugaba tumuziho gutebya, ashaka kuvuga ibintu yitebereza, ariko binavugwa ko ateye ubwoba cyane n'uyu mugabo Bobi Wine. Bobi Wine ateye ubwoba, aho noneho yamuje Bobi Wine akaba yatangaje amagambo akomeye, akaba ari kuvuga ko ndetse yaneruye ku rwego rwo hejuru, yavuze ko uko byagenda kose atanuza Kayine Rugaba atapfa kumufata, ndetse
yanamuhaye n'inuza n'umwitangira ati ngaho uzafate. Erega ni ibintu bisanzwe hariya muri politiki biba birimo ari urundi gusa igisabwa nuko we byanze bikunze ku munsi w'ejo uzi ko yasabye imbabazi ku magambo yabutangaje yavuze kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko urabona neza ko na n'ubu bo batararekura bakibikurikirana kugira ngo babashe gusobanura kuko wafashe imyanzuro y'uko bafatira Uganda ibihano, ariko bishobora no kutabaho, gusa biba byavuzwe, niyo mpamvu tuba tubitangaje. Bwana Damien, reka tujye mu Burundi. Mu Burundi urabona iki kibazo kiri kubaho cy'uko Amerika kubotsa igitutu igaragaza yuko kutaboneka k'umutekano muri kariya gace. Urabona ko M23 yarubahirije amasezerano iva muri uriya mujyi isubira inyuma ku bw'amasezerano ku buryo yari inabisabwe. None hari kwibazwa ngo Uburundi uburyo bwijandika muri ya ntambara bukaba buri kuregwa ibyaha byo kurasa abaturage muri kariya gace, kabarasa nkana buhumyi amabomba ngana kuriya. Urabona iki kibazo bari buze kukitwaramo ute Amerika iramutse bikomeje? Urabona nta ngamba zafatirwa Burundi? Uburundi buri mu ihurizo rikomeye bishobora no kuzabagora ku rwego rwo hejuru nyuma yo kwijandika mu mirwano iri kubera muri biriya bice bya Sud Kivu, ndetse binagaragaza umupango ukomeye aho byagaragaye, akaba nabyo turi burambure neza tukabavira umuzi n'umuzingo. Mfiteho amakuru ya zandani, nkangurira abakunzi bacu gukomeza kutwumva bakaza gusobanukirwa amakuru akomeye cyane ari kuvuga ku gihugu cy'u Burundi n'umugambi mubisha bafitiye iriya Sud Kivu. Yego. Ariko mvuze ku kibazo warumbajije, nuko buriya impamvu ikomeye Amerika ubona yakoze ku Burundi, urabona yuko mu minsi ishize abagenzuzi bakubutse mu gihugu cy'u Rwanda, uzi ko bagiye mu gihugu cy'u Rwanda bakikoza muri Kongo bagasura bamwe, bakagenda buriya nabo barareba bakareba impamvu imva n'imvano, ndetse ibyo u Rwanda rwakomeje ruvuga amakenga, kandi byagiye binagaragara kuko navuga yuko n'ubundi FDLR yari kinakora cyane kuva n'ubundi aho yasigize mu Rwanda ikoze amarorerwa, yageze n'iri irakomeza irakora. Urabona ko FARDC buri teka ihakana ivuga ko idakorana na FDLR, ikaba yakwemera kwiba ku butaka bwayo nayo ibidakeneye kwihaba kubera ibikorwa bibi n'ibyaha baregwa, ariko ntibahishura amakuru nyayo yuko babaha imyambaro bakabaha ibikoresho byose ku buryo ari abantu b'imbere babafasha urugamba barwana buri munsi. Rero izi ntumwa zaje mu Rwanda byanze bikunze urabona ko zagiye Mutobo. Urumva Mutobo irimo umwe abahoze bari mu ngabo za FDLR batahuka benshi cyane, baba bafite amakuru yose y'uburyo babayeho muri FARDC. Urabona ko byanze bikunze hano n'ahantu bazakura amakuru ashoboka, ntago bizaba ari ukuvuga ko ari imitwe, kuko iki ni ikigo kizwi kandi kimaze igihe. Ubu urabona raporo izaramuka ihavuye igaragaza biriya, Kongo kubyisobanura yongera kubihakana bizaba bigikunze. Biragoye cyane n'ubundi. Icyo nababwira nuko leta y'u Burundi yirashyeho amakara, yikoreye amakara ku mutwe. Impamvu eshatu ushobora kuguha wenda zinumvikana n'abadukurikiye bashobora nabo gutekerezaho. Impamvu ya mbere ni uburyo mu mirwano yaberaga n'ubundi mu mujyi wa Goma no muri biriya bice, ubwo ni muri Nord Kivu, aho zari ingabo zari zoherejwe mu butumwa bw'akazi, boherejwe n'umuryango wa EAC, abandi bagataha bo bagasigarayo. Iyo ni impamvu ya mbere yumvikana. Urumva ko ari fact yumvikana, ndetse nta hantu bacikira, ndetse nta hantu bahakanira icyo kintu. Noneho impamvu ya kabiri ni ukuboko gukomeye kwagiye kugaragara, ndetse na maginga ya indege ziri kugaba ibitero mu Minembwe ziraturuka i Bujumbura. Noneho impamvu ya nyuma mu rwego rwa diplomasi. Mu rwego rwa diplomasi urabona ko
bahora bavuga ndetse ubona yuko bamuje ku rwego rwo hejuru, ubona ko basa nk'aho bavugira nk'igihugu cyabo, bigize abavugizi b'igihugu, ubona ko bijanditse ndetse na fagiti zigaragara mu rwego rwa diporomasi. Ntabwo byemewe ko igisasu cyaturuka mu kindi gihugu kikarasa mu kindi, ntabwo byemewe. Ariko urabona ko bagiye babikora. Biriya bisasu byarashwe Kamanyora, wabonye ibyarashwe muri Sange. Urabona ko n'ubundi izo mpamvu arizo zishobora gutura hasi cyangwa zishobora kuba zakora ku gihugu cy'u Burundi. Noneho ikindi ni umugambi mubisha wavumbuwe wabo, nyuma yaho n'ubundi hagaragaye ko bigoye, ko bitari buze korohera abo mu bwoko bw'Abanyamulenge, ndetse nanakangurira imiryango mpuzamahanga. Hari benshi baba twumva ndetse n'abaturage babo mu bwoko bw'Abanyamulenge ntibyoroshye kubona network zo muri biriya bice, biragoye kubera yuko barazikubye. Ayo makuru tuba tuvuga ni ya zandani, bamwe babasha kuba baca mu bindi bice, bamwe batari kuri opozisiyo z'abo mu bwoko bw'Abanyamulenge baduha amakuru. Uri kubyumva? Ni ikibazo gikomeye, biba byatuvunnye kugira ngo uzavumbure amakuru, uzamenye ngo ese ibintu biri kubera he, ibintu biri gukorwa biti. Nakubwira yuko magingo aya umugambi mubisha, reka mpite nuririraho kuri Bujumbura n'u Burundi. Umugambi mubisha ufitwe n'u Burundi ni uwo kugira gutsemba cyangwa kwica abo mu bwoko bw'Abanyamulenge muri biriya bice bya Minembwe. Nta yindi mpamvu ikomeye, ni ukubera n'ubundi kwigwizaho uduce dukungahaye ku mabuye y'agaciro. Urabizi ko muri biriya bice hari agace n'ubundi bafashe mu minsi yashize mu mirwano ikomeye haberaga. Ndumva harabayeho ikibazo cy'ifatwa ry'imodoka zari zimanutse muri uriya muhanda wa Fizi, ubundi zambukira ku cyambu cya Baraka zikajyana ayo mabuye n'ubundi, ariko zaje gufatwa n'abawazalendo. Aho abawazalendo bigeze kwigaragambyaho gake bagafunga Tanganyika. Bari bakoze ikintu cyiza, ariko kubera ko abawazalendo basa nkaho abenshi baba badatekereza neza, ndetse harimo n'ubusahuzi bwinshi nabwo kwigwizaho. Bari bakoze ikintu, ndetse bari bavumbuye n'umugambi mubisha ku gihugu cy'u Burundi. Ubona ko bari banisubiranyemo, ngira ngo byaragaragaye. Ariko aka gace n'ubundi Kamugira karacyari mu biganza by'Abarundi. Bivugwa ko bashaka n'agace ka Rugabano, uri kumva? Yego. N'agace Kagakangara. Ni uduce twigwijeho amabuye, bishoboka ko n'ubundi ariyo mpamvu ubona bashaka kuba bakuramo bari abaturage, kuko sinzi indege zihakorwa. Nakubwira yuko nk'indege yateye ejo itigeze itera ku ntuza, ntabwo yigeze iteraho ahari imirwano. Nakubwira ko abantu benshi wenda bumva ngo drone zarashe, bakajya wenda barashe aho imirwano iri kubera. Nk'ubu drone yatewe ejo, yatewe hafi no kuri komine Minembwe, mu muhana wo kwa Ntuza wo kwa Mwafurika, aho yanasenye n'inzu ye. Abaturage benshi bari mu kibazo gikomeye cyane, benshi bari ku bitaro bya Minembwe. Ni ikibazo gikomeye, ubona ko giteje inkeke ku rwego rwo hejuru. Ubona ko ari umugambi wateguwe, kandi propaganda n'imiteguro yose ibera i Burundi. Niho imipango ipangirwa magingo aya. Nyuma yaho n'ubundi Bujumbura yerekeje abasirikare hariya i Karemi. Magingo aya airport iri Karemi iri kugenzurwa n'aba FDLB. Biravugwa ko n'ubundi indege ariho ziri guturuka Bujumbura, ziri guturuka Karemi, urumva zikaza kubangamira uwo mutekano muri biriya bice. Impamvu rero ikomeye igaragaza ko igihugu cy'u Burundi gifite umugambi mubisha wo kuba watsemba abari abaturage bo mu bwoko bw'Abanyamulenge
ndumva mushobora kuba muyumva, ndetse harimo n'ingengabitekerezo kuko ntago iki gihugu cy'u Burundi kiri cyonyine, gifatanije n'aba FDLR bamwe bari muri aya mashyamba n'ubundi yo muri biriya bice. Biravugwa ko byanze bikunze Amerika hari uburyo yaba igiye kujya muri kiriya kibazo ikakivimuzi neza. Urabona ko uburyo bari kugenzura Uburundi n'uburyo babashyiraho igitutu cy'uko bagiye kureba ibikorwa byabo, uburyo ki bari kwagirizwa ko ari bo bambutse intwaro zituma intambara hara zidashira. Urabona ko ari bo bafitemo power hara muri iriya ntambara muri kariya gace. Ariyo mpamvu ubona ko Amerika ibibabaza, ukabihuza n'uko twarimo kare tunavuga kuri kiriya kibazo cya abanyamerika b'abasirikare ba special baje muri FARDC, tuzi ko baje mu bijyanye n'intambara n'iki, none hakaba hagaragara naho ko bashobora kuba bifitiye gahunda y'uko bari baje mu rwego rw'ubutasi kugira ngo bibonere amakuru y'ibihabera nyirizina. Hakaba ziriya ntumwa zaje mu Rwanda ko zaje nazo kugenzura mu makuru y'abantu babayeho muri FDLR. Ibi bintu iyo bihuje uko ari bitatu, ukareba Amerika uburyo isa naho imeze ubu none hano mu minsi itambutse, urareba ugasanga hatazavamo ikintu gishobora gutuma hari igihugu cyahura no gufatirwa ibyemezo mu buryo budasanzwe bitewe n'imyitwarire mibi irimo n'ibyaha by'intambara biri gukorwa muri iyi minsi. Reka biriya byabayeho, biriya ni politike, ni umukino n'ubundi wo kwigaragaza, kwereka ibihugu, nibo bagaruka inyuma n'ubundi bagakorera ibyo bakora maginga ya ndetse ibyo njye sinyana mba nshaka no kubyumva habe na gatoya, kuko biriya bihugu icyo bishaka ni inyungu ku ruhande rwabo, kuko nakubwira ko n'ubundi kujya muri biriya ni bya bindi umwe ava hamwe akajya ahandi, ni umukino wa politiki. Kandi politiki ya Amerika abantu benshi ntabwo bari bayivumbura, ishaka kwigira umwana mwiza ahantu hose, kuko nimba bavuye nko mu gihugu cy'u Rwanda n'urugero, baraza bakabwira u Rwanda ati kuko mwararenganye ibi ngibi, ibi n'ibi bikagenda gutyo na gutyo, bagera mu kindi gihugu nabwo bikaba gutyo. Ibyo ni umukino wa politiki, kuko nakubwira yuko ibikorwa byose barabizi, ibibera muri biriya bice byose barabizi, kuko imbunda zigurwa bazikura he? Bo bari muri business, hari muri business. Amabuye Evariste akura hariya arayatanga bakamuha imbunda ziciciriye hari, uzi uko zingana, uzi umubare wazo. None se kuki batamuhagarika bati ibyo urimo sibyo? Ahubwo nyine ni bya bindi, kuko wenda naguha nk'urugero ruto, jenoside yabaye mu Rwanda, abazungu bari bahariye, amahanga yari areberaga, yagiraga gute? None se wagira ngo si nk'ibiri gushoboka biri kugenda bibera muri biriya bice? Abantu bose barareba amaraterite yaba bakora, wenda udakina, wenda abantu benshi bazi ko baba batabibona, barabibona ahubwo barabyirengagiza, ntacyo bibareba. Icyo bashaka ni inyungu zabo, ni imibereho yabo, ni bizinesi zabo. Naho ikibazo kiri muri twebwe ubwacu, ibihugu bituranye, badashaka kuvuga rumwe. Ubundi umuntu ajya guhuza abantu ate kandi abantu begeranye bafitanye amanimero ya telefone? Ariko buriya byagutangaza, bahamagaranye bavuga ati nabuze isoko ry'imari iyi n'iyi ndangira, ahubwo bakabaye bahamagara nabo ati ariko twakemura ikibazo gute? Urumva ni ikibazo cyo kutumvikana kiri kubaho, kandi ubona kitazigera kinarangira, bitewe na bamwe bamaze kwinjirwamo na ideoloji ikomeye cyane. Ubona ko bigoye ku rwego rwo hejuru. Iyo ngeze aha hantu agahinda karanyica, ndababara ku rwego rwo hejuru. Reka wenda ibyo duse nk'ababyitseho, twirebera ahantu imirwano ikomeje isa nk'aho igeze. Yego, nk'ubu hari ahavugwa kuri M23 muri aka gace ka Mukoko ndetse na Rurambo na Mikenge. Ni ukuvuga ngo haribazwa ku bikoresho bidasanzwe M23 yabaye nk'igaragaza aha hantu, kuko yaharasiye ziriya ngabo z'uruhurirane mu buryo budasanzwe. Bivuga ko banaharasiye kajugujugu ebyiri. Hakekwa ko byanze bikunze M23 yiyubatse mu buryo budasanzwe, yaba ku butaka ndetse no mu kirere, ku buryo mu bijyanye n'imbaraga z'ubwirinzi bw'ikirere bivuga ko hano babaye nk'abashora rwose bishoboka, kuko ubu
nta drone cyangwa indege iri gupfa kubinjirira mu kirere bitewe n'agace baherereyemo. Ubu biravugwa ko byanze bikunze hari impinduka zabaye ku rugamba ruhari bitewe n'aho bahanganye. Ubu sinzi strategy bagiye gukoresha niba babasha kugenzura ikirere mu buryo bushoboka, kuko ngo uburyo indege ije ubwo aribwo bwose barayirasa ku buryo itabacika. Oya, ubundi Sematama yarabivuze, generale Muhakude Chapeau ku bwitange yakoze, ndetse mpamagarira n'abandi nkawe kugira ngo bakomeze kwitangira abaturage bo muri ya bice, ndetse nanabwira AFC gutekereza cyane muri biriya bice. Buriya bakeneye ukuboko cyane, twirwane ikeneye ukuboko kwa AFC. Nzi neza yuko AFC igeze muri biriya bice ikabishyiraho umutima, igashyiramo imbaraga, kariya kaduruvayi ziriya nyeshyamba ziri muri biriya bice, bari aba FDNB bakomeje kuzanamo n'aba TPDF mu kwihiringa, mu gutera ibitero muri biriya bice, byasa nk'ibigabanuka. Nicyo kintu njye nakabaye mvuga, ndetse nanahamagariza abayobozi ba AFC kugenda bakegera twirwaneho noneho byeruye, bitari ibyo wenda kuvuga ngo turabohereza batayi imwe, turabohereza bakeya, bagashyiramo imbaraga zikomeye, bakareba buryo ki barokora bari abaturage bakomeje guhura n'uruva gusenya. Ahangaha umuyobozi w'ingabo Sultan Makenga ahangaha nk'ubivugaho uyu munsi, uko yafashe ingamba zidasanzwe kubw'ibitero biri kwibasira abaturage hariya, ku buryo hari ikigiye guhinduka muri kara gace ka Minembwe. Bivuga ko hashobora kuba hoherejwe 6,000 by'abasirikare b'abakomando ba M23, ndetse yanatangaje ko bagiye kubaka bidasubirwaho ubwirinzi bw'ikirere ku buryo batazongera kwinjira abaturage muri buriya rwego nk'uko bisanzwe. Birakabije, biranatangaje kuba hari abantu barwana, ariko navumbuye umugambi ukomeye nyuma y'aho bamaze kubona ko twirwanaho isa nk'aho ifite imbaraga, ndetse igihe kinini. Uzi ko ino ntambara abantu benshi ntabwo bazi igihe yatangiye, ariko yatangiye kera, mbere y'uko na AFC itangira imirwano n'ubundi muri biriya bice bya Nord Kivu. Twirwanaho yakomeje kwirwanaho, kuko uriya ni umutwe wafunzwe kera ku rwego rwo hejuru, aho magingo aya nakubwira ko byabaye ikibazo gikomeye cyane, ndetse bikanababera n'imbogamizi kuri bari abasirikare ba FDNB. Ukuboko cyane kwinshi ndagushyira kuri FDNB, kuko niyo isa nk'aho igaba ibitero muri biriya bice kuva na kera na kare, ariko kubera umugambi mubisha wawe wabayobeye, biravugwa ko ndetse abahanga bamaze kuvumbura ko n'ubundi ubona ko iyi FDNB ishaka guhahamura abaturage, abasa nk'abakuze bagasa nk'abahahamurika, abandi bagahunga n'ubundi bagata biriya bice. Kandi warabibonye mu mujyi wa Uvira, sinzi M23 kimara kuva mu mujyi wa Uvira, wabonye ukuntu bose bahise bashirira akamanyora, abenshi barasa nk'aho babaye ibikange. Urumva nibwo buryo bushoboka, kandi umenye ko iriya myuka ya za drone nabitabashije kwica irabangiza. Urumva nibwo buryo, urumva ni strategy twavuga ko ikomeye igomba gukemuka. Ni nacyo mbwira abari ku mirongo y'imbere y'urugamba, bakemure kiriya kintu cyo gufunga biriya bitero, bitarasa ku basirikare, bitarasa ku ki, bikomeje kurasa ku baturage. Barebe uburyo ki bakemura kiriya kibazo kabisa. Oya, byakemutse ku bijyanye na kara gace karimo imisozi. Biravuga ko hashyizwe imbunda ziremereye zirasa kure, ndetse ku buryo kongera gusa naho haba ibitero bidasanzwe nka biriya bajyagayo bidegembya, ntabwo biri bwongere kubashobokera, birabagora. Mu makuru dufite ahangaha umuti ushobora kuba wabonetse, ariko nyine umenye neza ko FARDC na FDNB batoroshye, kandi nakubwiye yuko bafite ibikoresho, barashyigikiwe, bari kumwe n'aba TPDF, bari kumwe n'aba FDLR. Aba FDLR babizi ko kukurasa nabo batoroshye, nubwo tuba tuvuga icyo, ariko nabo ubwabo ntiboroshye. Urumva ayo maboko yose, ari nabwo mpamvu tuvuga ni 6,000 ku bwanjye, numva ari bikeya muri biriya bice, iriya misozi. N'ubundi urumva ko bagakwiye kuba badefanda n'ubundi ziranzira n'ubundi zituruka mu Buvira, bakadefanda muri biriya bice. Urabona ko abenshi
bacuburukira hariya za Mitamba, ari nayo mpamvu ubona ko muri biriya bice byo mu Kajoka intambara ikomeje kuba ikibazo. Njye iyo ndi kureba ukuntu ibintu bimeze, hakaba kubyibuza kugerageza bakadefanda ziriya nzira, n'ubundi uzi ko Uvira abasirikare bakidegembya n'ubundi baba FDNB, niyo nzira iri kuzamuka izamurira abasirikare hariya za Mitamba, urabona ko intambara ari isibaniro. Urabona ikibazo cyane hariya gisa naho cyari kigoranye, twakomeje kujya tugarukaho kenshi. Ku ruhande rwa 23 kwari ukuba bagira uburyo ki babishyira muri gahunda yabo bwite idakuka y'uburyo ikirere bakigenzura mu buryo buhagije. Urabona ko hari ikintu cyabazengerezaga cyane n'izira drone, kuko no kwica abaturage nizo bifashishaga. Naho ku butaka bw'iyo baje bahangana n'ingabo ku zindi kugira ngo bajye kubasha kugira ngo bigarurire abaturage babe babica byabagoraga, ariko urumva ko niba bafashe umwanzuro wo kuba bashyizeho imbaraga mu bwirinzi bw'ikirere bidasubirwaho, cyaba ari ikintu cyiza cyane, kuko nta muntu wishimira uburyo impfu ziba haraza buri munsi kuri bari abaturage batari mu ntambara. Hari uburyo M23 bivuga ko uyu munsi kuri stade Runingo yamuritse abarwanyi b'ubwoko bwose bafatiwe muri kara gace, ndetse batari bakeya. Bigaragare ko mu masaha haza dushobora kubona amavideo amwe namwe ku mbuga, kuko ni ibintu berekanaga itangazamakuru mpuzamahanga babyereka abatabizi, bavuga ko bafatiwemo FARDC, ntibare bagiye bayivuga, avuga ko bafatiyemo FDLR, abasirikare b'u Burundi, Tanzania, abacancuro, Wazalendo, Agahiki. Mbese urumva ko ni ikindi cyahabereye kidasanzwe. Abantu wenda batajyaga bemera ko izo ngabo zafashwe zihari, byanze bikunze izo video ni ziza, ubwo ndaba ari gihamya turabibona. Babivugaga kenshi tukumva bidashoboka. Wowe wumvaga ibi bintu bibaho, wenda ntiwagiraga ngo ni bimwe by'itangazamakuru abantu bajyaho bakivugira uko bishakiye? Oya, buriya amakuru ya Zandani ari nabyo tujya tubagezaho, ari nabyo twabasezeranije, tuba tuyazi. Kuko mateko zo zirafatwa, hari mateko z'abasirikare, hari mateko z'ibikoresho byinshi, M23 irabikora. Ibyo byo nta nubwo twakanabitinzeho, abantu babimenye ko n'ubundi binariho, batanakwiye no gushidikanya. Byagiye bigaragara, abacanshuro bafatiwe muri Nord Kivu, niyo gahunda. M23 ikintu ikora, utagira ngo wenda abo bafashe mateko nabo bamanitse amaboko. M23 ntago iyo yica n'ubundi hadu ibona ko yabazengereje, iri ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ariko umusirikare uwo ari we wese ahageze, iyo yamanitse amaboko, M23, kuko abenshi tuzi neza yuko abenshi ku rugamba hari abasunikirwa. Nk'ubu ntabwo nk'urugero rwa hafi aba TBDF baje gucunga umutekano w'abaturage, ariko mu gihe batunguwe no kugerayo bakabona urugamba rurasibana, ni isibaniro. Uri kubyumva nk'uwo muntu waje zikaje mu baturage muri bya bindi bamenye ngo ni gucunga umutekano wenda mu bice runaka, ukaza wisanga mu ntambara. Ntabwo nk'abarundi nko muri Nord Kivu nabo ngo babambitse, mwagiye mubibona. Ni ibintu nyine bigaragara ko M23 yo nubwo abenshi bajya bayinenga ngo bajya barimbura bice n'ubundi, kuko nabo nta muheba bafite, ariko urabona hari abantu bisanga mu ntambara batabishaka, bisanga mu ntambara kubw'itegeko cyangwa kubw'imiyoborere mibi y'ababayobora, y'ababahagarariye. Urumva rero kubafata n'ubundi ntabwo byabura. Hari benshi bajya bisanga mu ntambara bakareba gupfa wa mugani, kandi birumvikana nawe uri ku rugamba utazi uko warugiyemo, utasobanuriwe, ndetse rimwe na rimwe biba binagaragara nawe utazi bya gisirikare, ushaka kumenya ngo bimeze gute. Ubu tuvugana impamvu ikomeye, nk'umusirikare wavuye muri TPDF yaje gukora iki? Ese ni ukurokora abaturage bakomeje gupfa? Wenda byumvikana ko ari ngo turi kurinda umutekano w'abaturage bakomeje gupfa, birumvikana, ariko se abari muri biriya bice bose bakomeje gupfa. Ntawe uvuga ngo reka turebe uburyo ki ibyo twakora. Urumva rero ni ikibazo kiba gikomeye ku rwego rwo hejuru, ubona ko biba biteye agahinda n'umubabaro ku vrema.
urabona kuri kano gace ka Uvira, urabona uburyo ki M23 isa naho yakoze urukuta, isa naho ibafungiyemo hasi kuriya, kandi igenda isatira hari amasantere mato asa n'ayegereye Uvira, kuva za Baraka, kandi urabona ko kara gace isa n'ishaka kugafunga. Uwo harabazwa iramutse ifashe Baraka, iranzira hasi ikabifunze, ikaba hafunze amazi, urumva byaba isa naho Tanganyika itagikoreshwa, Uvira igasigaramo hari hagati. So ubu haribazwa ko bajya bakora operation muri iriya mitwe yose ihuriye muri Uvira, bakayikora baturutse muri uriya mujyi mutoya ungana kuriya unegeranye, bafunganye muri buriya buryo, ku buryo babasha gusubizaho ibitero bya M23. Aho ngaho hose biroroshye. N'ubundi urabona ko Uvira iteganye na Bujumbura, byasa nk'aho ariyo n'ubundi basipotiga, kuko nakubwiye ko maginga ya indege zituruka Bujumbura, izindi zigaturuka Karemi. Urumva ko n'ubundi basigaranye umujyi wa Uvira, kote n'ubundi baba basigaranye niyo mu gihugu cy'u Burundi. Urumva nicyo gice baba barimo bakoresha n'ubundi, kandi niko bigomba kuzagenda. Ndabizi neza, urebye uburyo M23 iri gutegura, ndebesheje ijisho ryanjye ndetse n'amakuru mbasha gukurura, hariya za ndani yo neza muri biriya bice bya Sud Kivu, mpamya neza ko ari ibintu bisa nkaho byateguwe neza, bishobora gutanga icyizere ndetse n'intsinzi. Yego, ariko bimeze. Urabona ko mu mpinduka aho zibereye byanze bikunze muri iyi minsi, aho M23 isa n'ifashe ingamba igahindura imirwanire, urabona ko hari ikiri buze guhinduka mu minsi iri imbere, kuko babajanditse mu rugamba barusa n'abarubaroshyemo babatunguye, kuko ntabwo byari byitezwe ko hazaba operation zingana kuriya. Ariko ubu ngubu bamaze kujyamo neza, bijyanye n'uburyo ubu bifashe mu ntambara, n'akazi bari gukora muri iyi minsi. Ndakeka na FARDC ibona ko impinduka zihari, ubu byanze bikunze turitega icyo hejuru bari bukore nabo, kuko ntago batekanye. Byanze bikunze uriya mugabo nta mahoro afite, kutewe na operation abona ko isa n'iyahindutse. Urabona ko baje bateganya ko hari ahantu, uburyo bari baje ari inkundura, wabonaga hari uwakekaga ko hashira icyumweru kari agace kose katagenzuye nabo. Inkubiri yo ntago yari bubure, ariko ni bya bindi bavuga ngo uburo bwinshi ntibutanga umusururu. Wenda niwo mugani nakwifashisha usa nkaho ugaragara. Ikindi kandi mu bigaragara, abenshi umuhashyi aba ari umuhashyi. Ubundi umuhashyi iteka n'iteka ahora afite nyine ukuboko ko kuba kwakwigwizaho akenshi na kenshi. Ni nayo mpamvu ubona ama operation akorwa, baba bashaka kuyakorera kure. Ntago bashaka gutakaza abasirikare. Bamaze kuvumbura ingabo z'u Burundi zagiye zijandika, bagiye bakindagura abati-BDF bakiza, wabonye uburyo babakindaguye mu minsi 2. Bamaze kuvumbura ko n'ubundi kwijandika muri biriya bintu bahise bahindura, ndetse binagaragara kuba n'ibitero bari gukoresha imbunda ziremereye zo mu birometero byinshi, aho imbunda bareba gufata imbunda ukayishinga mu Burundi ukarasa muri Sange. Ni ikimenyetso kigaragaza ko bano bahashyi, kandi biravugwa ko n'ubundi hariyo abasirikare b'abacanshuro b'Ababiligi, basa nkaho basaga nk'abatoza nyine aba FDNB mu kurasisha imbunda ziremereye. Urumva nyine abacanshuro ndetse hari n'abasirikare bamaze kuvumbura ko n'ubundi byo bapfira bidafatika. Neze ko umusirikare yapfira wenda yitangira ati ndi kwitangira igihugu cyanjye, bo wa mugani bavuga ko bitangira iki? Oya, ntacyo kuri no kubajandikamo mu nyungu z'ababohereje bwite, kuko bo ntago banamenye ibyo ari byo, ntibinabareba. Ariko ubwo wumvise amafaranga bahaye Evariste Ndayishimiye? Ntabwo nabashije kumenya umubare wayo, ariko ni menshi, mu kigereranyo gishoboka ni menshi, kuko urabona uburyo kijanditse muri rugamba rwose, ntabwo yaba ari urukundo akunda Kongo gusa. Ni ikibazo gikomeye cyane, ndetse nkubwira aho maginga y'imirwano aho iherereye kugeza ubu. Imirwano ikomeye iherereye za Kiziba, ndetse ubona yuko mu madegu mu Marimba urabona
imirwano irakomeye. Impamvu ubona hano hantu hakomeje kubera imirwano, ngira ngo nayibasobanuriyeho, ni uburyo bwo kugira ngo nuza Neva akomeza afate tuno duce nakubwiye yuko akontora kano gace ka Mugera acukuramo amabuye y'agaciro, aho n'ubundi ashaka gufata n'aka ngaka ka Rugano, uri kumva ni Rugabano ndetse na Gakangara, ubona ko n'ubundi kugira ngo n'ubundi ikomeze sinzi wenda imipagasirize n'iki wenda, ariko ni uburyo bwo kugira ngo n'ubundi bari abagabo icyo baba bashaka nyine ni ukubaka uburyo bwo kwigwizaho amafaranga kugira ngo batinyike, ni nabyo biyoboye isi. Ikibazo gikomeye rero njya wenda nibaza ni impamvu n'ubundi apagasa abaturage bagakomeza bakabaho mu buzima bitwihanganisha. Abaturage b'i Burundi ndabizi baradukurikiye cyane mu bice bitandukanye, harimo uherutse kumpamagara ampa amakuru ambwira ko n'ubundi muri biriya bice hugarijwe n'ikibazo n'ubundi cy'inzara, ibintu nk'ibyo ngibyo biba n'ubundi ukibaza amafaranga agashorwa mu ntambara, abaturage bashonje, ukibaza impamvu ni iyihe. Urumva ko byanze bikunze igihugu kimaze igihe mu ntambara y'abandi kuko si iyabo ingana gutya, kandi uzi ko igihugu cy'u Burundi ni igihugu gihora gisa n'ikiri hasi bitewe n'imyumvire yabo. Urabona ubundi kugira ngo igihugu kibe cyiza nuko kiba gifite ubuhahirane. Nawe rero ugereranyije ukareba nk'igihe tumaze imipaka y'u Rwanda n'u Burundi ifunze, kandi isi uko batageraga iwacu cyangwa ngo tujyeyo, urabona kiriya ni ikibazo cyabayeho ingaruka mbi zabaye ku baturage. Ari nayo mpamvu hagenda havuka ibibazo by'ubukene bya hato na hato, hagakubiraho kuba umugabo akaba yabitekereza ukomeye kuri w'igihugu ndetse n'abamwungirije bose ubwenge barabushyize muri kiriya gihugu cya DRC, ubwenge bwibereye muri diro bibereyemo. Gutekereza ku baturage urumva ni ikibazo, nta terambere rindi ridasanzwe rihari, kuko n'uwo baba basa n'abasize inyuma nabo bari gushaka utwe. Wumvise uburyo mu bihe bitambutse habayemo buri wese gusa n'ugenda yisegura avuga ko abangamiwe mu kazi ke, afite abamutera ubwoba mubwira ko nadakora ibi agomba kubizira. Urumva ko byanze bikunze ikibazo cy'ingaruka y'intambara ya hariya, ingaruka nyinshi ziri ku gihugu n'abanyagihugu, naho abayobozi bo ibyo bagiye bakora babikoze ku bw'inyungu zabo bwite. Niyo mpamvu ubona ko abaturage baho baratuje ariko bafite agahinda kenshi cyane, ndetse ku buryo ubona ko ingaruka nyinshi ziriho bijyanye n'uko abaturage batabona ibyo bakeneye byose nk'uko bikwiye, hagakubiraho kuba ingabo zaho zishorwa mu ntambara muri buriya buryo, kandi nizeye ko batishimiye, ntabwo namya ko bafitemo inyungu cyane kuri bo. Rero ni ikibazo gikomeye cyane buriya ku Burundi. Mbona mu gihe kizaza hazaba hariyo ibintu bidasanzwe kugira ngo biriya bintu bijye ku murongo, keretse hagize umuntu usa n'utabara akagisubiza ku murongo, ariko byamusaba nabwo imbaraga zikomeye. Nibyo ntabwo byamworohera kuko buriya kuba hari abaturage benshi nihanganisha bakomeje kuba mu buhunzi, urumva ko ni ikibazo gikomeye. Mu gihe ibindi bihugu bikangurira abandi guhunguka, we ararwana ahubwo aho kugira ngo yige uburyo yatahura impunzi zahunze. Hari impunzi nyinshi z'abarundi ziri mu bice bigiye bitandukanye, ni ikigaragaza ko ndetse n'intege nkeya z'ubuyobozi bw'u Burundi. Twagiye twumva mu bihugu bigiye bitandukanye aho bakangurira bamwe mu bihugu bitandukanye, wenda tubafata nk'urugero nko mu gihugu cy'u Rwanda, aho bakangurira ndetse n'abasize bakoze ibyaha bakabakaba bati mutahe muze mu rwababyaye mukorere igihugu. Bagiye baza bamwe, hari abizanye, hari abaje bakomeje kuza, navuga ko hari aba FDL bakomeje kuza magingo ya. Urabona ko aho kugira ngo urebe inyungu rusange z'abaturage b'abenegihugu, wowe urareba inyungu rusange zo ku giti cyawe, ari nacyo
koko cyagiye kigaragara, murabizi ko hagaragara ko abantu ngo bikunda, ariko cyane cyane bikavugwa ko abayobozi akenshi na kenshi bo mu bihugu bya Afurika bikunda cyane. Ibi byagiye ni amaraporo yagiye atangwa, kandi koko wa mugani ugereranije politike z'i Burayi reka bajye bakomeza batushwanishe, ni uko baba barabugiye babona imiyoborere twakwita ko itarengera inyungu za muntu, aho ubona urabona, dufate nk'urugero rwa hafi wenda nka perezida wa Amerika, wabonye inkubiri amazemo iminsi yo kuba yakwita ku baturage be ku rwego rwo hejuru noneho bidasubirwaho, aho ari kuvuga ko abimukira batagomba kugira agaciro, ashaka no kubasubizaho kugira ngo ubukungu bukomeze, ashaka kuzamura ubukungu bw'igihugu. Uri kubyumva? Ahangayikiye iki? Atahangayikiye abaturage. Mu bindi bihugu byose wavuga muri biriya bice n'ubundi muri biriya bihugu n'ubundi by'Abarusiya, nubwo hariyo intambara, ariko kubona ko ari intambara isa nk'ishaka gufasha abenegihugu. Urumva nyine ni iki tubura cyagakwiye kuboneka? Mba ndeba ikintu kiri kubura muri twebwe ni urukundo twebwe ubwacu rwagakwiye umuntu akamenya buri kimwe, ndetse n'imibanire myiza. Urabona ikintu kiri kwica ibi bihugu. Ibi byose nubwo ubona Evariste Ndayishimiye akora amakosa akomeye yo gushaka gufata biriya birombe, n'ubundi habaye hari ubumwe bwimbitse mu mahoro, aya mabuye yayacukura kuko ni ibihugu, kandi abantu bakabona akazi, ashaka kugenda akagura kubera ubwumvikane ndetse n'urwego rw'imibanire, ariko we arashaka kubikora mu nzira zitaboneye, mu nzira zo gushoza intambara kugira ngo akorere muri ubwo buryo abenegihugu bagapfa. Urumva ni ikibazo kiba gikomeye kandi cyagakwiye gukemuka. Ndumva rero twagarukira aho ngaho bakunzi bacu, kugira ngo dukomeze dukurikirane ibikomeje kubera muri biriya bice. Ntabwo biba byoroshye, nakubwira yuko muri biriya bice byo mu Minembwe network zakuruke, rikaba niyo mpamvu binatugora cyane, biraturushya kumenya amakuru y'akantu ku kandi. Ni ibintu biba bigoye, biba bivunanye. Nyamuna namwe mujye mubiha agaciro, kandi ntago bigoye, ni ukudukunda nk'uko natwe tubakunda, kugira ngo tubahe akantu ku kandi. Ni ukudushyigikira, gukora kuri like ni ibintu byoroshye cyane, gusharinga ugasharinga abandi ni ibintu byoroshye, gukora subscribe ni ibintu byoroshye, nta kintu byagutwara. Nyamuneka reka tubashimire, tubifuriza amahoro y'Imana ndetse no kugira igicamunsi cyiza cyo kuri uyu munsi w'Imana w'isabato ku bayemera, kandi n'abatayemera. Twavuga ko turi mu gahe keza. Abatemera isabato twavuga ko weekend iba yaryoshye. Abatemera isabato ariko ndizera yuko ntacyo biba bitwaye, tubifuriza weekend nziza. Ciao, Imana ikomeze bane namwe. Yego, murakoze cyane.